Pozdravljam vas ispred Atletskog kluba Panonija, koji je po 4. put ove godine, 7. oktobra, bit će organizator trail trke u prirodi Deliblatske peščane pod nazivom Fox Trail. Trka se organizuje na lokalitetu Devojački bunar, koji je poznat po tome da je omiljeno izletište posetilaca kako Južnog Banata, tako i žitelja Vojvodine i cijele Srbije. Na ideju smo došli 2020. godine, trasirali smo staze od 5, 10,5 i 21 km i već naredne godine, 8. maja 2021. organizovali prvu trail trku pod nazivom Fox Trail, koja je bila specifična po tome što je organizovana na predelima gde su u pitanju travnati tereni, peščane podloge kao i peščane dine. Vetar sa Karpata, ruža vetrova je takva da svež kiseonik i vazduh dolazi direktno sa Karpata, zelenilo je u pitanju bagremove šume, nepregledne borovi, džempresi i tako dalje. Imali smo učesnike iz preko 15 zemalja. Već na prvom izdanju imali smo posetioce iz ambasada, da kažem, američke ambasade, kao i Geber Martin, glavni korespondent za Zapadni Balkan, i oni su pravili, kaže, to nam je najbolja reklama, oni su naš taj, da kažem, mikrolokalitet, taj neki lokal patriotizam, mi smo, kažem, iz te želje da promovišemo taj naš kraj, pokrenuli trku, tako da ove godine, 7. oktobra, po 4. put organizujemo Fox Trail u Deliblatskoj peščari, svi ste pozvani na taj događaj. Specifičnost, još jedna Deliblatske peščare i peščanih terena travnatih je u tome da su predeli jako zgodni za pripreme sportista. Tereni su jako slični kao u Keniji, znamo svi da su Kenijci dugo proglašeni najkvalitetniji na svetu, tako neke slične uslove imamo u Deliblatskoj peščari. Ozbiljnih sportista, profesionalaca, do rekreativaca, porodica sa decom. Jako je zanimljiva, da kažem, i destinacija i organizacija. Takmičari se prijavljuju preko sajta trka.rs, tu nađu baner za našu trku, jednostavnim klikom popune podatke, izaberu veličinu majice i sve što ide. Mi uvek u ponudi imamo startni paket koji obuhvata učesničku medalju, učesničku majicu, kako za odrasle, tako i za decu. U paketu je također i ručak, imaju 4 okrepne stanice na samoj trasi. Normalno imamo obezbeđenu vodu, sokove i sve što za to je potrebno da se organizam oporavi i da se uradi rehidratacija. Pozivam sve trkače da se prijave. Mi ćemo biti učesnici 14. novogodišnjeg Ibarskog krosa koji će se održati 14. januara 2024. godine. Pozdrav svima.